Ukuthula ethendeni. Ukuthula ethendeni. Ngiyabonga uNkulunkulu namhla. Lo mphethuba lokuthi ngisonzele ngibe khona kimi. Angifakaze bazalwane nami angisiye umuntu ongcono ukwendlula wena. Nami nje ngahawukelwa ngenkathi yaJesu. Nokuthakathaka bubunene. uJesu wahawukela impilo yami. Malibonga igama lenkosi. Ake ngidlulisela. Angakhona itolo ngikhohliwe bethi ngakusho. Nokuthi kungani lokuthi sibeke indishi la sinikelele khona. I-altari leli bazalwane. I-altari leli. Yonke iminikelo nemihlatshelo iyayibekwe altari. Ayibekwa nje noma nganguphi. Kodwa ayibekwe altari. Ngoba phela la yenzawo ngiko nje ngangifundisa nga Good Friday. Futhi labanye bazalwane basimemile ngathi kunenkinga kule mihla esiphila kuyo sifundza imbhalo. Indzawo lenjengale ayisiya noma ngangibani. Indzawo yokuba la ngenhla nokupheze ube nguwe njengoba nyalo mntawushisa impepho yomoya. Akuthineke ngoba nompristi waqala kwafanele ukuthi nangabe ayawendela abantu imihlatshelo aqale ngaye uqobo lwakhe. Malibonga igama lenkosi. Athethule kusimakazi. Malibonga igama lenkosi. Yena ke bekanenkinga yokuthi vele uhlala gathiwe. Ngoba nakalapha ethempelini elingcwele kwakukhungwa la luketalelo lutho luphumelele ngaphandle ngoba kwakunenzawo lengcwele ngaphandle bese kuba nenzawo lengcwele bese kuba nenzawo yesibuya lisango lengaphandle kodwa la kuhlala labanengi khona bese kutala abanye labasebenza ethempelini bese kungena umpristi yedwana. Malibonga igama lenkosi. Angena khumiwe naye la agqoke netingubo latinikwa uNkulunkulu zathathiwe njani. Malibonga igama lenkosi. Lethi sinakahamba lapha thikenqethe thithi ngenqe nakabasenda lo msebenzi thikhale lethi insimbi lapha phansi ngenqe labantu ke labangaphandle ke laba labasenzayo lengcwele bayeva ukuthi uNkulunkulu unayo usebenza naNkulunkulu angekhathi. Malibonga igama lenkosi. Kodwa uma angenile angakwendanga lokho kubonakala kuvakala kuthula kwalethi insimbi tingakhali ukuthi ngenqe okusho soqhabene naNkulunkulu ungene ngenzawo kulenzawo hayi ngendlela lafunde ngayo. Hayi thina ngoba sethelela namuhla. Pulpit ithathwa noma ngibani. Kanti singakhuluma konakala. Ipulpit ithathwa noma ngangibani. Ngoba sasiphila emseni. uNkulunkulu swayekela lenkemba yakhe yaqala. So bhala phasi nje akubuka ukuthi usebenza njani. Uma afile la ngekhazi kude nomyolo tawungena lapha eminyango tomthatha la lokatana lebelumale ngaphandle la ukhona lokuthi bese uyahudula uyadonsa adonsa aphumelele ngaphandle. Malibonga igama lenkosi. Wakwambona umuntu ahudula aphuma aphumelele ngaphandle. Malibonga igama lenkosi. Ngithene ngifakaza ukuthi angisiye umuntu lwathi khanza sashumayela akwati kwenda into. Hlale ngifundisa lekhaya abantu abami. Isono yinto langamsebe. Umntwana kaNkulunkulu unesiphosiso akahlale esonweni. Liyangiva kahle. Uyabona na umntwana kaNkulunkulu usinzisiwe. Usathana wakushaya enhlanekela. Wawa lapha phansi. Kube isikhathi esikhona ngishumayela ngangikunike amavesi. Ngoba uyahlukanisa umuntu lophendukile ngokoqobo nomuntu lo yesondweni. Malibonga igama lenkosi. Akushayene baba wapha phasi wavuka nawo lapha phasi izwi lenkosi encwadini yaNumeri. Malibonga igama lenkosi. Lithi nje leli lenkosi ozwile amazwi kaJehova wabona umbono kaSomandla usinaka waphansi kuvuleke emehlo akhe. Akawe umntwana kaNkulunkulu ahlale esonweni nangabe bekeve emavi kaNkulunkulu. Akawe umntwana kaNkulunkulu ahlale esonweni.
uma wabona umbono kaNkulunkulu ngempilo yakhe, malibonge igama lenkosi. Likhona abazalwane. Sekanye nami athandeni. Yes. Siqalile ke bazalwane ngomsombuluko. Sakhuluma indzaba lethi sivelaphi la siqhamuka khona. Sibakuphi size sibe la emhlabeni. Malibonge igama lenkosi. Asimane nje sathi thela kulomhlaba kukhona la sivela khona. Malibonge igama lenkosi. Safunze amazwi kaNkulunkulu endalweni yonke sayithalile. Wasubita isigodlo sonke. Bazalwane ngiveni kahle singabasesigodlweni. Malibonge igama lenkosi. uNkulunkulu wathi asente abantu. Asente. Uyabona leliningi asente abantu ngomfanekiso wethu. Umuntu unemifanekiso hayi umfanekiso. Sibende abantu ngomfanekiso wani wethu. Umuntu ufute uNkulunkulu. Umuntu Thixo. Ngicela ngesinye isikhathi kunebantu abangaqonda ukuthi uJesu ume njani nebantu. Uyini uJesu nami naye? Kuletinto ufuna utshelwe ukuthi na usiyakholwa uJesu mbona ayini, usibona siyini. Malibonge igama lenkosi. Asente abantu ngomfaniso wethu. uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu indodana. Bese kuba uNkulunkulu uMoya Ngcwele. Njengoba nje sifundzile la kukhulunywa kakhulu. Malibonge igama lenkosi. Sifundzile verse edolo. AbakaKristu obani? uJesu. Babethele kuphi? Esiphambanweni. Inyama nani nokushakashaka kwayo. Nawufunza 25 ukutshela kahle lokho ukuthi 24 njalo. Lithi uma singabakaKristu asihambe futhi namoya. Ngamanye amagama umntana kaNkulunkulu akahambi ngengqondo, uhamba ngani? Ngamoya. Siphelele. Nani bangazi? Sana njama ngithathe linye kule la ngamsombuluko. Ngayekela lamanye onke. Ufunze wena mntana lo verse number 10 baseFeso sahluko 2. Umfunzele ngesiswati ngoba linqabula kakhulu ngesiswati. Makabonga simakathi. Ufunze verse number 10 ngoba seFeso 2 verse number 10. baseFeso 2 verse 10. Ngoba ulalele kahle. Ngoba thina ningalibhali leli libhalile ngalela la. Ngoba thina singumsebenzi waNkulunkulu. Manje kancane. Ngoba thina santhine. Ngoba thina santhine. Singumsebenzi waNkulunkulu. Usetshenzwe uNkulunkulu. Hayi uyihlo nenyoko. Usetshenzwe ngubani? uNkulunkulu. Safunze amavesi lapha angibuyeli lapha. Namba bongekho ngemsombuluko. Ngese hamba kule bakhona abantu akusethi. Nasingumsebenzi waNkulunkulu. Yini sizathu salokho? Sidalwe ngaJesu Kristu. Mangikhola la hayi wena mntwana wenkinga. Abana uyiva impendulo labantu. Ngoba lenkuqonzile impendulo yanangumuntu othwalile, nangumuntu othi khanza ngcono angasingcono, nangumuntu othi ahlakaniphina alibela gcezini. Khuluma naye, sasikhuluma naye ngomsombuluko. Funza wena mntana. Sidalwe ngaJesu Kristu. Lalela la, uNkulunkulu ebumba wena uhlala esinyeni samama wakho ebekubumba ngaJesu Kristu. Kuthi sene wena mntana akushinto mina uzifunza. Ushinto mina. Lalela kahle. Umuntu othi uhlakaniphile usiwula. Uhlala sibela
uNkulunkulu wafaka umoya wakhe kuwe esibelethweni. Izwi laNkulunkulu lithi udalwa ngaJesu. Sidalwe ngaJesu. Sikhona ngaJesu. Noma ungamhlambalaza uze ungumlungu, noma ungakhuluma ini ngaye, but wakhiwe ngaye. Wakhiwe ngaye. Yini sizathu ukuthi udalwe ngaJesu ubuye ube kulomhlaba lo? Yini sizathu? Ukuthi sende imisebenzi lemihle. Awubekelwanga labanyala lokwendaba. Yonke le nonsense lo yendaba nale dot lo yendaba uNkulunkulu akakubekeli kona kulomhlaba lo. Ukubekela ukuthi wente umsebenzi wakho nowenta ube lomuhle. Ake mana ngongethele kancane. Nibo angathi manyalo niyalifunza eBhayibhelini labantwana lapho ngaphambili ngoba njalo ngifuna ushashe sikwabo masinyana ngoba angahlali lapho. Futhi uMshumayeli isahluko 7 ufunza ivesi elilodwa verse number 29. Utova kahle ukuthi andalweni uNkulunkulu umuntu umdale njani. Umuntu ongaphilile enqondweni. Andalweni. Neshito. Akwathi ukugwabula uMshumayeli kuze kube kalokho. Neshito. Bamba kancane. Somtholile uMshumayeli. From the verse number 29. Chapter. Ulalele kahle. Ngakangene niyadlalela abazali sangangene evini lenkosi. From verse number 29. Naku kuphela lengikutholile. Naku kuphela lengikutholile. Ngicela unake la into naye. Naku kuphela uMshumayeli lo okhuluma ngokuyaluka kwebantu. Bahlupheka kulomhlaba bangabe nakuphumula. Naloko abakufuna naloko abakufuna. Lalela lapha. Uthini ngoMshumayeli? Naku lengikutholile. Kuthi uNkulunkulu wadala umuntu. Bamba kahle. Wadala ngubani wena? Wadala ngubani? Uthi uNkulunkulu wadala umuntu. Umdala kanjani uNkulunkulu? Wamenda waba umloconzile. Lalela la ukwekwe nje akuyonitha nje uNkulunkulu. Sikhulume lo. Umuntu nakadalwa, wadalwa waba umuntu loconzile. Into leconzile ayinako bugudu nako konke endalweni yomuntu, umuntu uqonzile. Kunani akonze ingani udalwe ngalo muntu lonjani loqonzile uJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Umuntu udale uNkulunkulu waba ngoqonzile. Thani uNkulunkulu wamdala ngibe ngoqonzile. uNkulunkulu wami. Khuluma ethendeni. uNkulunkulu wamdala kube umuntu oqonzile. uNkulunkulu wamdala abangiqonzile. Yabona lokungakhulumi nje usathana nje ithula ngoba uya lokubhekisana. Uyazi ukuthi ungakhuluma leqiniso uphunyulile wena. Mina wena uthi qaphe nje. Akongitsheleke mntwanami. Salongishele. uNkulunkulu wadala umuntu abantu oqonzile. Kwasekwendekane mntwanami. Kodwa abantu basuka bayawufuna emachina abo. Bantu sina sonke la sasuka sawufuna emaqhinga ethu. Into lephokothisa thina. Into lekhaluka inyama yethu. Into lefuna ingqondo yami. Into lefuna kulokhu ungikhitha bafuna into tabo. Wena nje lalela lokusithi. Lo lokwenda kona konke kwakho akusiko kaNkulunkulu, akazange uNkulunkulu akudale ngale ndlela wenda ngayo. Bantu basuka benda emaqhinga ukhona amadloti nje kwasuka wena wawakhe amadloti abakhona into lengazange sibe khona. Ake ngiphelele ngife kahle lende amadloti ngemaqhinga abantu yangipho kahle. Ake ngihlebele kancane manje kuthi iBhayibheli andifunzi.
aniladi nini iBhayibheli. Uyabona incwadi yaGenesis nje nosuka Genesis. Adam nasadle isithelo nemkakhe. Wathala abafana ababamthu. Munye kwaba ngKhayini, munye kwaba ngAbel. Ngicela ubuye kusasa sizokhuluma ngalabafana abamthu. Bamele ini endlini kaNkulunkulu. Uyangivani kahle? Ake ngipheze ngosithi. Buya kusasa utawubuka ukuthi Khayini ume ayini ekukholweni. uAbela ume ayini ekukholweni. Malibonga igama lenkosi. Wanela nje kuqala labafana labamthu. Wahamba wafalo lomunye, abulawa ngilo munye. Wahlala Adam noEva base bathola ke manje ke lo munye umntwana. Ogama lakhe nguSethi. Naye sawukhuluma kusasa lisho kuthini igama elithi Sethi, noma ke ake ngiqale ngalabafana lababili. Lisho kuthini igama elithi Khayini? Lisho kuthini igama elithi Abela? Lisho kuthini ke igama elithi Sethi? Bese ke siyabuka namhla ukuthi le nto atifezeki endlini kaNkulunkulu na. Usathi lo nive kahle, wakhula wathatha umfati wadala umntwana naye igama lakhe kwathiwa uEnoki. Naka kahle Sethi nje nakadala umntwana bese ke iBhayibheli bantu baqala ukukhuleka koNkulunkulu. Sebhala kahle ukhona lapho kuthiwa khona bakunemadlodi lapho ukhona Khayini naAbela bebawunikela uNkulunkulu, ayikhona amadlodi lapho. All right, so file ke Khayini Abela akhona amadlodi lapho laphahlwako. Impendulo isikuphi? Lalela kahle. Uyasuka kuqala Sethi udala umntwana, labantwana labatalwako lisike livle kaNkulunkulu. Labo bantu baqala ukukhuleka kaNkulunkulu, akhona amadlodi lapho. Yinde ayitolo lento lokuthwale nayo wena. Ibe sikhathi sikhona bengakutshenza kuqhamuka kubi futhi. Uyangeva kahle? Yinde ayitolo lo lokhuluma ngayo amadlodi ayikho endalweni, ayikho. Hallelujah. Amen. Laleleni ke labantu baqala ke manje bente baqhinga abo. Akendlule ngeke ngizalela lapho sengene evini lenkosi namuhla ngithi Tholo woda namuhla awubona ukuthi ufike njani ekholweni. Ufika njani ekholweni? Ngithana ngime la ngathi ngilinxusa ngikhuluma nemaswati lathi kahle ukuthi yini linxusa. Linxusa ayiqhamuki kunoma ngangibani. Linxusa ayiqhamuke esikhulwini. Linxusa ayiqhamuka iqala nje iqhamuke enkosini. Lisuke linxusa nakula esikhulwini liqhamuke esikhulwini. Osokuthi kunebantu emangweni labaphethwe kulo muntu lokuphuma umuntu amemethe. Babona igama lenkosi. Naleleni namhla lokumemetha ngilinxusa lasimakathi. Ukukhomba indlela ufika njani ukuze uthi uyakholwa. Ntombazane, ngicela uvuke incwadi yamaRoma. Ungahlupheki nje ubuke isahloko 1. Udayifunza nje mntwanami le ncwadi emavesana manengana but ke angikhulumi ngawo onke. Kukhona lento ngofuna number 1 ngiyongofuna futhi verse number 6 and 7. Malibonge igama lenkosi. Wena nje funza kusuka number 1 amaRoma isahloko 1 verse number 1 unake kahle verse number 1 uyogcina ku7. Funza ke thathowethu. Nani nikuleto tive nibitele ukuthi Funza verse number 1 uyaku7. Oh manje le ncwadi iphuma kuPawula ingceke yaKristu Jesu nempostoli lokhethiwe wabitwa uNkulunkulu ukuthi ashumayele ivangeli. Leli vangeli lethendiswa uNkulunkulu emandvulweni
walethembisa ngebaprofeti bakhe labhala emibhalweni lengcwele lingendvodzana yakhe inkosi yethu Jesu Kristu ebantwini bakhe watala wesitukulwane saDavide ngebungcwele bakhe basezulwini kwakhonjiswa ngemandla lamakhulu ukuthi uyindvodzana yaNkulunkulu ngekuthi avuswe ekufeni ngaye lo Jesu semukela umusa nebupostoli kuze kuthi egameni lakhe bantu etiveni tonke sibaholele ebukhoneni nasekuthobeleni uNkulunkulu nani nikuleto tive nibitele ukuthi nibe baJesu Kristu lencwadi iya kubo bonke labathandzekako baNkulunkulu labaseRoma lababitele ukuthi babe ngulabangcwele akube kini umusa nekuthula lokuvela kubabe wethu uNkulunkulu nasenkosini Jesu Kristu. Jesus. Ngicela ke ntombazana yami. Funda nje verse number 1. Lencwadi iphuma kuPawula. Yeah. Ingcebo yaKristu Jesu. Right. Nempostoli lokhethiwe wabitwa uNkulunkulu ukuthi ashumayele livangeli. Uyabona kahle lokho. Uyamupha Paula uthi akazange Paula tikhanza sashumayela. Hey ngiveli kahle. Akazange Paula tikhanza sashumayela. Akakhethanga futhi Paula koshumayela. Futhi Paula akakhethanga abantu ukuthi akashumayela. Sinenkinga yevangeli la Kristu la kulomhlaba. Lencwadi iphuma Paula. Bamba kahle iphuma kuPaula. Ingcebo kaNkulunkulu ngaJesu Kristu. Savana. Lencebo yaNkulunkulu ngaJesu Kristu ibitiwe. Lamanye amagama ifike evangelini ngokwenda njani? Oh bathi thwala bathwala ngawo. Ifike yashumana ivangeli ngokwenda njani? Khuluma bazalwane ngokwenda njani? Umuntu ongena kwevangeli uyabithwa. Akekho umuntu ongena kwelashesi ivangeli angabithwana. Ngiqale ngaye ngamabomu ngoba sizatawufunza sewuke. Lo muntu lo memetala indzaba akube nguye wokuqala lobithiwe. Lobithe hayi ngenthando yabantu kodwa ngenthando kaNkulunkulu nangaJesu Kristu. Ngoba lo muntu nangaba tawusebenza umsebenzi waNkulunkulu akanawuhamba nebantu ahlekisane nebantu ancancane nebantu ngoba uphethe imfihlakalo yaNkulunkulu. Ngiyangiva kahle. Ngisakhuluma ngabani la? Ngisakhuluma ngobani? NgoPaul. Ngicela ke mntanami ufunde verse number 5. Ngaye lo Jesu semukela umusa nebupostoli. Ngaye lo Jesu samukela umusa nobupostoli. Correct. Kuze kuthi egameni lakhe bantu etiveni tonke baholele ekukholweni nasekuthobeleni uNkulunkulu hayi kuholela abantu emasontweni baholela abantu ekukholweni enkonzweni abahlangana khona bayakhona basekukholweni abayi bangemalunga esonto thithe kodwa baya enkonzweni labayivile naNkulunkulu basekukholweni. Thani basekukholweni. Thani basekukholweni. Yini sizathu labantu baholeleke ekukholweni? Funda verse number 6. Nani nikuleto tive nibitele ukuthi nibe baJesu Kristu. Baba kancane. Ufike njani la? Ufike njani enkholweni yobuKristu? Nani nemlabo labative nibitelwe ngamanye
amagama umuntu akakholwa unjani khulumani khulumani wenza kanjani umuntu hayi bo ngifeni kahle wenza kanjani umuntu akakholwa ndibophela mntana khuluma wenza kanjani umuntu akakholwa ubithiwe bazalwane ngifeni kahle uma umuntu umbitha indlebe tiyeva abese uyasabela usangasabela athi lo muntu ombithile malonke igama lenkosi athi angafika kulo muntu ombithile bese uyamtshela ukuthi umbithela sinabantu abakholwako nangababuda yinsisa sokholwa kwakhe akathi akasabela okusho ngamagama lo muntu akakabizwa nangabe ulikholwa nje obasosenzisiwe nabo bongathi lokho yathi kahle uselelanga usiyasenziswa uNkulunkulu wayekubida ngiyaphinda ngive kahle ngoba abantu uNkulunkulu bathi ngenxa yokunene njani ngokungathi lalela la mhla uthi Jesu Kristu inkosi usinziswa umamukela wayekubida awukwathi-ke kuma nalomunye umuntu ubithwe ngulomunye umuntu lihlaseke kangaka nje ivangeli laKristu lime nebantu kodwa bona babithwa ngani nguNkulunkulu sana ayimine futhi sijoba ukukhuluma nakusekonke alikho ibandla lelingaba nebazalwane noma emakholwa bathi bangamakholwa bangabithwanga uma labo bantu bangasho sibabithiwe awushothi selenga kimi mine lengimusa lokutshela Jesu lingimusa kaJesu lokutshela wena ukuthi uyangibitha mabonge igama lenkosi sibithiwe sine sonke kukhuluma abafundisi laba bathi babithiwe bayibaba besikole kusho wona labo bantu uma umuntu athubithiwe nathubithiwe ahambe aye eBible school athubithiwe akusiko umbiko lokho ngemanga nivengasi akusiko umbiko lokho ngemanga lele ngikhuluma ngako ngoba ngingiko ungeve kahle ngingiko akumani ngikhulume nje ngingiko mina lo ngisuka la ngiyaBible school ngangabitwanga ngangihlushwa indzaba yabantu sengifuna umlando eBible school yini ibandla likhangaphi yini isizathu sabantu ngoba ngangifunda iBhayibheli langichazela kahle iBhayibheli kuthi yini ibandla ngifika eBible school ngihleli khona for 3 years nganginkinga bothishela nganginkinga kunabafundisi banapha usibalambile bakukelisa ukuthi bangabheka kuphi bese basibabithiwe ahamba eBible school abuye abanzala ende into la yendawo lebanza njengekhala lenja into lebanza hleke uprincipal wamkhomli bathi kathe kwasangila esikolweni angake ngambona umfundi lo njenganangumuntu nangu uyinkinga bathi nakamnika certificate sami se-first year wabhala ivesi la John 17:17 bayigcwelise ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso ngoba ngangimbuza ngezwi ngibabuza ngeBhayibheli nengisakanye nawe ethendeni umntana kaNkulunkulu losinzisiwe lalela na ubithiwe sani ngibithiwe uSathane nemadimoni akhe ufayisela nawe unelubito nguwe ofanele ukhalelane naye umelane naye ngoba unalo lokubithile
wafika kanjani ekholweni noma wathanza isonto yilo lo wayibona kuwe angifuzele verse number 44 uJohana ungavali lapho fuzele verse number 44 Johana hamba kuJohana nyanga ugcina khona lapho Johana 6 verse number 44 kanti uthi uvulile kana uyangena mali bonke ikhona lenkosi ngicela ukuthi uve kahle ukuthi akekho umuntu lodafika ekholweni mahala akekho umuntu othekholweni mahala kude umuntu langeta kimi ngaphandle nangabe babe lokunguyena angithumile angambhozi beka phansi lalelani bazalwane ibandla hlupheka kangaka hlala phansi ibandla laNkulunkulu litetama kuze bemanje alikabithwa susa lezinto uhlale phansi laleleni kude kusho Jesu la kude umuntu longetha kimi mina Jesu athi ukholwa mina ubaba asezulwini bisasanje hlala phansi uma ubaba asezulwini angakamdosi awungeni kalule ekholweni hlala phansi wive kahle umuntu ekholweni uyadonswa isizathu zadonswa yini kunetinto tenyama letimbambile umuntu angakhona ukusuka kito afuna kholwa ngakholwa kepha uNkulunkulu babe kusukume yena ezulwini mayibonge igama lenkosi afika abamba umuntu amthose sikunikano nokho Jomo siyakuthumisa ofanele ukubongwa sikunikano nokho Jomo umuntu othithela ekholweni laleleni kahle uve kahle lathi nisebeni la uNkulunkulu asezulwini uJesu
aleke ebusuku uma kukhulunywa ngaJesu usukuma uNkulunkulu ezulwini malibonga igama lenkosi abambe umuntu buya kimi wena malibonga igama lenkosi nakafika la uNkulunkulu ukhuluma tonke into yesila alelive emene boNkulunkulu hey uyakusasa akhumula tonke into bese umnika lokunye uyakusasa utothola kusina ukholwa unani sinebantu bazalwane bayinkinga bekholwa idolo sikhulumile sathi sishumayela kakhulu kunathi tiphini tiyesibokweni bathakathi bayesibokweni emasana ayesibokweni babulali bayesibokweni umuntu watshela ngubani sibabulali bayesibokweni watshela ngubani ukuthi umthakathi uyesibokweni ushele ngubani sithi yini isumu lesibokweni sithi yini leyisa umuntu esibokweni yini leyisa umuntu esibokweni Agiva Sani inyama yakhe uphinga nje kusho inyama yakhe ubulala nje le nyama yakhe lisamba ubulala wema nje le nyama yakhe lisamba ukuba isono akusona ukuphinga isono akusona ukuhlobonga isono akusona umona isono akusona uthaba isono akusona uhlukana isono akusona ukweba isono ngenyama yakho wena letino hey emntwana manje uyamhlupha wena Utashe shuvule Vula usofunze Jacob Funza Jacob isahluko 1 Jacob isahluko 1 Funza Jacob Ngokuthela lenzaba yami khuluma ngolibito namhla kubantu Ufunze nje mntwana amavesi Ufunze verse number 13 14 15 Verse number 16 verse number 16 Funza mntwana mfunza umumphulalingwako angabosho ukuthi ngilingwa nguNkulunkulu umuntu lolingako njengo-Adam esimini no-Eva esimini umuntu lolingako angabosho ukuthi ulingwa nguNkulunkulu Qhubeka angeke alingwe ngalokubi ngoba uNkulunkulu angeke alingwe ngalokubi uNkulunkulu akamlingi umuntu ngalokubi Qhubeka futhi akalingi muntu kepha ngulowo nalowo bambake nalo ulingwa ahuwe tinganuko tayo ulingwa ahumwe inganuko iqalaphi inganuko ngeke usho ngoba usathana ukubamba umlomo usungayikhulumile into khona unganophunyuka lalela la umuntu ulingwa ahumwe yini lolo kusuka la enyameni yakho uthi hamba ke manje yophinga ile nganuko yani yenyama lalela ke tabalele iBhayibheli Qhubeka nangabe inkanuko seyithathile lalela ke njengoba Eva khuluma noSathane abuke esihlahla yaqala inkanuko inyama yathatha Qhubeka mntanami idala sono yasitala ini isono manje lesitala uEva wabona isihlahla wakha kusho ini inyama wadla wanaba kudla kwasekwenda kani
Sono nasasiphelele sitala kufa. Wadla nje kwaphelela sofile silanje ngoba wadla sono zaphelela. Ufunani wena? Usafunzile lamabhesi. Fuza verse number 5, 6, 7 baseRoma. Ngicela mina ukukhuluma nabantu basesontweni. Kunamelusi esontweni ngive kahle. Kunamelusi esontweni. Ungumelusi. Kuna 5-fold ministries. Akhona eBhayibhelini. Kunabantu labakhona ebandleni bang-5. Kunaba-apostle, kunaba-prophet, kunaba-evangeli, kunabelusi, kunabotishela. No 5-fold ministries. Ukhuluma ngokwakhiwa kwemtimba wani webandla. Fuza ke mntanami. Ngaye lo Jesu. Naye lo Jesu. Semukele umusa nebupostoli. Samukela umusa nobupostoli kubeka. Kuze kuthi egameni lakhe. Egameni lakhe. Bantu eTiventonke. Bantu eTiventonke. Baholele kukholweni. Sibayise ekholweni. La sikuyise esontweni thina. Sikuyise ekholweni. Phuma esontweni. Hamba ekholweni. Alengiphindza usukukhabathisa sonto lakho. Phuma esontweni ngene ekholweni. Thubeka ndomadana. Nasekuthobeleni uNkulunkulu. Nasekuthobeleni uNkulunkulu. Asho ukuthi noma umfundisi khona, noma libandla likhona noma likho, ngoba ubitwa uNkulunkulu, uphila impilo yokuthobela uNkulunkulu. Uphila impilo yokwesaba uNkulunkulu. Uphila impilo yokuthi ajabulise uNkulunkulu. Into lokukhuluma ngetithelo likamoya. Atehlale noma ngangona. Kubeka mntanami. Nani nikuleto dive. Nani nikuleto dive. Nibitela ukuthi nibe baJesu Kristu. Bomba kahle. Bomba kahle. Namhla qina kusihluphekisa wena bese losikhutana nawe. Namhla khawula uthi mfo ubese losihlukubetha sikhutana nawe. Losuku noma ke leliviki leli engikhuluma ngalo. Khawula ubese losihlupha sincenga kholwa kwakho sithi mani kahle kuko. Ake ngutshele sihlupheka mahala ubese losinana nawe uNkulunkulu akakubithi wena. Siyafundekela. Mfana kimi ngutshele sisesebusha ebuseni mami sisesebasha nalabanye kulelijaha lebesenkonzweni lihlala liba khona nabafakazi aliyibofakazi but liyakhonda la ebandleni nakuya ekhayeni liyebo kohlabelela ekhayeni ngiyiva ngathi abazalwane ngalele kahle namahamba ngelelanga utholakala manje usendlini ubandla lomunye sisi utakithi utomceba usendlini lomunye wesifazane ngalele kahle namcaba simpika thina majaha ngoba thina enkolweni yethu bokathi umuntu lohlushwa ngilamajaha hayi labanye abantu labo ntsanga yakho ekholweni ngaba bebagrila nje bagrila uselani yile lo yendaba siyambita simhlalisa phansi mfowethu kuthiwa ukhona into loyendile wena uhamba wayendlini yalomnye thathe la awusitekele usibofunani njengoba ukhona wedwa nentombazana lendlini yayo bokwente njani impendulo simple answer lasiniketa yona sasukuma sathinthise amabhuluku ethu sahamba wathi kodwa ngicela ukunibuza nake nangepha mina ngifakaza ngisho kanye esontweni nake nangepha ngifakaza futhi ngithanza Jesu mina njengawe nje njengoba ungafakazi fihle emanyala wena njengawe nje ngoba ungafuni kwenda tindwe kuphumele ebaleni unemanyala wena nake nangipha yini ngithi Jesu mina ngisinzisiwe hayi asimhluphanga abazalwane ngifuna uqamba manje asange sesemuvusa ukuthi into lesiyalasa ukuthi asange sesemuve phela sathi mfowethu siyaxolisa esakwenda thina ukuxolisa kuyi mfowethu siyaxolisa khululeka uhambe kunabantu manje endlini kaNkulunkulu
uNkulunkulu abeke ibandla linuke. Angikhathali umncane, ungikhathali umjala. Unabantu endlini kaNkulunkulu. Lalele, umuntu lobithiwe. Lalele kahle. Yiva kahle. Khuluma ntombazana. Ithi nasibithiwe senda njani? Funda le verse. Lokho lifunza nyalo umntwana wami. Nani nikuleto tive nibitele ukuthi nibe baJesu Kristu. Uma umuntu ekholwa akasiyo webandla thithe uma waJesu Kristu. Indlebe yakhe ilalele uJesu inkosi yakhe. Ukhulumani umshela yini uthi akaphile njani kulomhlaba ngoba uJesu Kristu lo sathi kahle azange sende emanyaka kulelifu. Kuthiwa nathi sende njani? Nathi sende njani? Ngoma qala angiyazi ukuthi ayishonisa kumake msiyako le ngoma kanti beniyithanda kakhulu esikhathini sashaya sikhalana. Lesi le ngoma ayikho indlela leyezulwini ehamba lapho uthanda khona. Uthanda khona. Anyathi basha bonke labantu abayade ngoma. Anyathi ngeke uyasimakathi uhamba ngale ndlela lefunwa nguwe. Sengiyaqina futhi le verse yokuqina sahloko lesi usayithathile le futhi ke incwadi yakhe yaba incwadi yabaseKorinti nabo bokuqala engase molwene engase molwene yeah tan kosakuweze engase molwene nangabe umuntu azosebandleni nenge mabesi bengakhuluma ngawo but ake sibukele uPaula akhuluma kuleli bandla laseKorinti. Ufunze verse number 2 ngalawo verse number 2 chapter 1 verse number 2 iya ebandleni laNkulunkulu leliseKorinte. Iya ebandleni lebandla labani laNkulunkulu. La kunamabandla abantu ushabo nasikathulu kwenda bona ngendlela abafuna ngayo. Ngikhuluma kahle umuntu nami ngimule lohola abantu. Ukhuluma mina ungasole lutho ngasilothe mina. Kodwa angeke mina nje nawe. Angihlala inhloko yabantu. Ngisasala speak la. Bangelibandla bela speak. Ngilihola lapha speak. Ngalisusa kimi ngalibeka ezweni. Lahlala nje ezweni. Nangashaya umthetho kulo. Ngalindila nje livi laNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu
njengoba la ningamaKristu nila uNkulunkulu nifuna la. Kwafika isikhathi ukuthi ngichinje. Ngihambe ngiyemlele. Baletha lo munye umfundisi wedala. Nakefika la lo mfundisi. Wahamba ngeyakhe ingqondo wangeme ngale ndlela Yesu. Bathi abashumayela lona. Ngehlahla yami lehle. Kuba nemshado espeak. Ngiyahamba ngemshadweni kusuka emlebe ngiya komshado. Ngiyambona lo mfowethu. Fike ngiyambingelela emva komshado. Ngiyamkhawula. Ngezimfowethu. Siyabonga sofikile la speak. Ngisephelela phela ngithi inceke kufana nami le. Iyakhona kuthatha kulomunye ive. Ngoba ngimlo suke la ngahamba manibonge igama lenkosi. Ngithi ke buye. Ngicela into wende yini. Nawufuna ukuhamba naleli bandla leli. Uhambe nalo wende noma ngabe yini oyithandako ngomsebenzi kaNkulunkulu. Le bandla longenekile. Ungaqala ulinike umthetho. Ungaqali ulinike umthetho. Wena sengathi yangiva nangisho njalo. Ngihamba la ngikhululekile uyabilelana lengaphakathi uthi mina ngimshayela umthetho. Ngumthetho lento lengimshoko. Na ufuna kusebenzisa labantu labo ungababekeli umthetho. Banike izwi nje utababona utabetisa noma ngabe yini ngendlela lofuna ngayo. Wathi ngimshayela umthetho. Sengihambile. Bahlangana ngoba kunethi kokotolo esontweni. Yasathi isikokotolo. Isikokotolo sixoxo. Lesihlala endlini. Sengasiso sala endlini. Uhamba uye ePhoyiseni. Nalo lolubuthakathaka. Elingamanga kahle ekholweni. Bakhuluma ngami. Bathi kusuka babhala incwadi bobabili. Babhalela ifield committee. Ukuthi mina ngifike ngashayela lo mfundisi umthetho ukuthi akende njani. Ungibe kahle. Ngiyakashana. Anjini kakhulu kunebantu besonto, hayi abantu bakaKristu. Ngithemvile yafika incwadi emlembe. Fika la suka emlembe kushone kamanzini. Fika kamanzini ingenisweni emhlanganweni. Lapha kufike bani la. Waphala incwadi naye. Uthi wena umshayela umthetho. Mina uthanda umshayela umthetho wathi ngushaye njani uthi uthithe wena angenti lutho lapha ebandleni ngamshito njalo angenti lutho ebandleni ngoba ngangithithe mina ungabashayela umthetho labantu nawufuna kusebenza nabo basebenze ngaxolisa ngase ngiyaxolisa kubabe bengashaya umthetho benomnika kuhlakanipha lokuthi kuya kubantu abanjani sebala kahle uya kubantu abanjani bekumendlulisela lekuningiko atokwathi uthi oh mhlongona akakhuluma kanje nangabe kukhona la tawukwenza mina kangente kanje sebala kahle wabuya ufika la ngaphela bathi hamba ohlala emlembe ungasabuya esipiki ngathi hayi phela bengekho esipiki bengisemlembe wemame ulalele kahle washaya umthetho kuleli bandla washaya umthetho kuleli bandla labantu bafundisiwe laba basebenza ngembhalo abendi ngengqondo sebala kahle yonke into labayenda bayenda ngembhalo abayendi ngengqondo ngiyathandaza nje bafundisi bangabendisi abantu ingqondo yabo bawendise ngembhalo bathe kusuka labazalwane bathi umfundisi wamhlasa phansi umfundisi lokwendako manje asikwathi thina wathi ngawukwenda lokufunwa ngimi angisuye mhlongo mina ngawukwenda lokufunwa ngimi angisuye mhlongo kavala la wanela kukhuluma lokho tabitana todwa ama elda alelibandla abhala incwadi ayithumela kamanzini la thumela mina khona wathi buyani nithathele umuntu wenu la semfuni Nangipha kahle abazalwane.
uyanithatha lo muntu wenu la asimfuni usitshela ingqondo yakhe akasiniki izwi bambitha lona beka la asuke esifika hambe naye sengiyafika ngitha la ngothenga la espeak suke emlembe uyangibita le elder leli lisiye yemhlobo sicishe safelwa ngibani nalemtshela ama-elder kaManzini ukuthi bathi suka espeak uze wathula wathi phu wathi katheni wadosa umoya wathi ha uthi ngathi ha baqishwa sifela manje lenkosi ngilalele mina ngikhuluma ingqondo yomuntu njengoba ngifunza iBhayibheli ngithi sangiluka bitwa uNkulunkulu kude la ngitawukhona kusebenza nabaholi nawo bitwa uNkulunkulu sebhala kahle nangabe ude endlini kaNkulunkulu unemoya kaNkulunkulu wena sawuyithulusi lokwenza umsebenzi kanye nengceku ekhona enkonzweni sebhala kahle la ithi bazalwane senda njani la nibambisana naye lento njani la nibambisana awubuzi uyahamba nabo labantu ngifuzele le verse mntana nami ndothandaza iya ebandleni laNkulunkulu lalela ke mina nibaNkulunkulu ibandla labani laNkulunkulu khona ibandla labani ibandla labani bazalwane make mziya konsenkingeni ihola indlu yaNkulunkulu lo ngathi ukuthi ukhaqelise nokunye kwakho nihola into yabani manje futhi ke mntana nami iya ebandleni likaNkulunkulu leliseKorinte kubo labantu awume kancane iya ebandleni likaNkulunkulu alikumavula azange kuphathe hey bazalwane bofunda iBhayibheli azange kubhalelwe ipasta la kwabhalelwa ibandla funana tijebe iya ebandleni laNkulunkulu ipasta ifakwe khathi kanye nebandla South Africa bazalwane bafundisi base South Africa bathi yakhe emhlongo yakhe evangeli lapha kaSilati lethi ngithi mina yawo usho kahle kusilami anginavangeli mina ngikhuluma umbhalo usinike lo phela ijaha la kalanga umfundisi umpostoli wakalanga usilalele emhlongo mina ngiyimile ngaba nevision ivision yokusebenza ukuthi umsebenzi wakhe angithini umuntu la eceleni kwakho abasebenza nami ngathi kulelanga into yakho ke leyo asinamsebenzi nayo akuyona yaNkulunkulu leyo hamba kukokothe ngendlela okokotha ngayo wonke labantu bayisogweni ngalendlela lo wenda ngayo uthule ebandleni iya ebandleni likaNkulunkulu kubeka ntombazana kubo labangcwelisiwe kuKristu Jesu lalela la wonke umuntu lokuthiwa ngangena la endlini kaNkulunkulu abahlupheki bafundisi uNkulunkulu lenza abantu lengaphansi abahlupheki bafundisi abasebenza lithi iBhayibheli bayangcweliswa abantu abakholwako umuntu ongumKristu ungcweliswa uNkulunkulu abe sabandleni ahobe ebandleni asebundweleni kuyavakala kahle uyabona abafundisi uma bebangahola abantu abasebundweleni ngeke badose kakhulu kangaka baze balambe bahlupheke bende yonke into ngenxa yomuntu nje lonengane ngoba wathitela la nokuthanza kwakhe ngithithe kuwe ngakakhohlwa uyakusasa uthi la njengoba ungumKristu bese uyabuka-ke ukuthi wena uyini naNkulunkulu ufakeni la kuwe umholi nakahola uhola abantu labanani ngibonga igama lenkosi umholi nakabahola abantu uhola abantu abanani labaphethe ini beta ini umholi nakahamba noma kuphi ashaye umoya ngoba uhola abantu labantu abaholako kukhona uNkulunkulu abanikethe bona ngibonga igama lenkosi abahlobi bantu labantu abana nako lento besikhuluma ngako kusasa wona kusasa utobuka ukuthi nabo ngumKristu ususenzisiwe yini lonayo ukathila mntwana nami sengiyathandaza Bengingachaza. Babiteli
babitelwa kuba ngulabangcwele kanye nabo bonke etindzaweni tonke labakhululeka egameni lika Jesu Kristu. Bamba kancane ke mntwana, ngibuyele emuva kancane. Babitelwa kuba ngulabangcwele kanye nabo bonke. Lalela la. Angithi ubitwe uNkulunkulu wena. Akekho umuntu oshayisana naye la. Ngiphe kahle. Akekho umuntu oshayisana naye la. Nanoba ungumKristu akekho umuntu loshayisana naye la. Iphindze le verse mntwana msengiyathandaza. Akekho umuntu loshayisana naye wena. Futhi mntwana. Babitelwa kuba ngulabangcwele Lalela la. Injongo yaNkulunkulu ngokubita ukuthi ube ngcwele. Igama elithi ngcwele to be set apart. Abantu abahlukanisela uNkulunkulu. Abantu abanebuNkulunkulu. Mabona igama lenkosi. Babitelwe ukuthi babe ngcwele. Umthana kaNkulunkulu empilweni unebungcwele uhlukaniselwe uNkulunkulu. uNkulunkulu asebenze. Kubeka ntombi yami ntethi. etindzaweni tonke. Lalela la. Nawusuka la uphuma ugibela itekisi. Wena uhlala ebungcweleni. Nawufika edolobheni asesipiki wena uhlele ebungcweleni. Noma usesikoleni uyafunza wena usebungcweleni. Noma phela uhamba khona usebungcweleni. Yabazwana ngiva kahle. Angiva. Osho ufuna ngithi alpha khona namhlanje. Ngisemele la uhleli khona wena. Ngisuka la ngeJozi 1976. Angizuthatha lezi zinto abayenze kakhulu. Bathi ngifuna kwedlusana. Nangifika le kuba nenduna ngithi gaba tetive. Nasifika thina nalomnyejala kaNkosi. Isile nduna yethu angathi usindanibeka kuphi ngoba sikhala lesivulekile sokuhlala endlini njoba ntela emsebenzini sinye silapha kula idlule ya uhlala tihonga awusena usiyakhona ngisimle usikele kuya idlule ya uhlala tihonga le etindlini tabakholwa ukugcwele pham kodwa ngiyacela uhamba ohlala mina idlula ya ngahamba ngafika khona nangifika nje ngibingelela tigeng sifika 16 like hathi sina safika siqalise sibe nge18 ngathi sobabili 16 dot sanibonani madoda siyabonga ngikhampaphi kwiphinzawo siyakhuluma wena uyini wena semena ngomKristu ngiyakholwa uyakholwa wena utofunani akuhlali makholwa la endona ithi ngithi ntohlala lapha ngoba kugcwelela kuhlala abantu abakholwayo yakhamba la wena ke mina ngiyaphilela njengemuntu kaNkulunkulu we mame bazalwane ijoko lengalithwala la kulendlu yakhuluma todwa sethi tonke esengisebenzi ngalelo kufuna ukuthi wena awukhulu sethi ngisebenzi lo asemwashise titofu tethu ahamba yophaka abuya pheke singene ngokudla singene ngokwempatha bakhuluma nganhlanye ngasenze mina ngathi lutho nasibuya ngakusasa ngikhatha titofu tingaka bathi ke wena utawasha umsebenzi wakho kuwasha leti tofu leti umsebenzi wakho kuya ekitchen yophaka umsebenzi wakho kubuya utopheka la sihle angiqonzi mina usiba kwentela lokho uNkulunkulu wangibona ngqi ngangabona sevana kahle bazalwana babuye ekusebentini titofu tabo sigcwele lithulu sethu bakhatha intsaba ingaka ngihambe ngotifaka esinkini ngithi wash lalela la akusumdlalo kwasekholweni inkolo iyahlolwa wash ngibeke lapha ngihambe ngekitchen ngihambe ngophaka ngibuye nangibuya la ngiqonze estofini ngipheke ngishiye kudla khona lapha difike yathi kuya lethi phakele dish dilale divuke kusenti emsebenzini dibuye dibeke titofu tawo 3 months full mina ngangathi usingentwani la uhlolwa ukukholwa kwami wena phela 3 months ngathi ngiyabuya emsebenzini ungumgqibelo abakhanza baphelele bonke la endlini ngabuthi angizange sekubone lo baphelele bonke la endlini wom 17
ngimi lo betawufika muva. Ngalelela sibitela kuKristu etindzaweni tonke. Etindzaweni nangena ethuka namhla kwaba nje endlini kwendekeni kunemhlangano kunani wasihlala phasi nathi ngiyangele tihonga sihlala phasi hey nathi sihlala phasi ngahlala phasi nami ngancenceka ecela kwemphethe wami ngahlala phasi hey awusitshele kahle nawufika la wafika wathini nawufika la qala ngqa ungena kule ndlu le wafika wathini hayi kwasemini angisathi mina usingafike ngathini laleleni bazalwane sengathandaza uwaKristu etindzaweni tonke uyangizwa kahle ungahlazisa ibandla likaNkulunkulu nawufika endaweni ethile wente into lengasiyo basilalela la stokusita ngoba njalo usokhohliwe wena thina zange sikhohlwe la ingqondweni tethu ukuthi wafika wathini la sokunjani kimi ngiyakutshela siwonga lele msheni nato la luvalo lane khathi ngibheka phasi ngasilalela la stokukhumbula wafika la endlini wathi uyakhona bakhuluma le gama lesi wathi uyakhona bathi luvalo kusingabe sengetsheni ke nyalo sengetsheni wafika la endlini wathi uyakholwa yasifana bam kathi sengetsheni mina la wasilalela ngestokusita lethi nyanga lethi ntsathu lethi sithi washa leti tofu uhambe ekitchen uyophaka ubuye uthele stofu naso upheke bese kubukela nifani kahle abazalwane bese kubukeli kuko konke esakutshela kona ukwente ngendlela lefanele kude laphambuke khona lalela-ke namhla sitokutshela sisikuwe namhla salokhululeka sesiyibonile inkolo yakho salokhululeka ukukholwa sesikubonile ukusikwa usitshela lokungikho namhla-ke sithi itofu tethu ukuthi washi awuphinde uthi washi sizathi washela uyakhishini sesithaboshintsha nakophaka nokuphela sesiyashintshana khululeke ngilalele kahle empilweni yami kanela kweleka lokho ngifuna ukutshela iqiniso lonke kwafika la kimi kungathi ngagijima ngendluneni ingitshintshe kule ndlu manje ngiye kulela bakholwa ngoba nyalo labantu le ndlela sebakhulume ngayo sengimi manje lengihlala kusontwetweni manje sokunasa mine sokwentelwa mine nabayisitolo ababuyi bangangithengelanga lutho ngeva buhlungu ngendlela ebuhlungu sengathi ngase ngiyatshintsha nibe nemsebenzi omuhle etindzaweni ningamhlazisa umama lo ngikhuluma nawe nomfana nani nonke ngikhuluma nani nonke bazalwane nini nenihamba namali ningamhlazisi lo mama lo abasela nihamba khona ngiyathela khona bakuphi laba bantu laba bese bayasho ukuthi balapha labazalwane banayo indzawo nayo labazalwane bathi baye labantu baliyandzawo leya bayakholwa bayayathi into babona bayathanda ulivile vesi asikhudlutani la nawe wena utile la ethendeni le ebandleni lakhona kube kulolo hlobo kahleni bazalwane ukudlala ngenkolo kahleni ukudlala ngenkolo siphelile isikhathi sokudlala ngenkolo abahole kahle bahole abantu abasemngcweleni uzokethela msomntanami sefuna uyathandaza labakhuleka egameni laJesu Kristu bonke abantu labakhuleka egameni likaJesu Kristu ukuthi umuntu omzondako njengoba lizondana amaheteni awe amasondo ayazondana bantu balela sondo lela bahlangana nabalela sondo lalela lalisa abakhuleka etindzaweni tonke abasibo lokhuleka nabo etindzaweni tonke wena nawe uyakholwa etindzaweni tonke wena uvela Kristu hayi
ngase ngikhulume kakhulu namhlanje usheshe wanginika manje manje ngisengigcinile. Masimbonge. Masimbonge.